gukora ikimoteri cy'imborera y'iminyorogoto. Hirya no hino ku isi abahinzi bakoresha amafaranga menshi ku bihingwa byabo bagura ifumbire n'imiti yica udukoko. Nyamara mu gihe kirekire umusaruro uragabanuka kubera gukoresha nabi cyangwa gukoresha bikabije ibyo binyabutabire byangiza ubutaka. Guhinga mu buryo bw'umwimerere bifasha abahinzi kuzamura umusaruro, bifasha umutungo kamere, bikagabanya amafaranga bakoreshaga. Nubwo imborera ari nziza, abahinzi benshi ntabwo bayitabira bitewe n'akazi kenshi isaba. Muri iyi video turiga uburyo iminyorogoto yadufasha gukora imborera nziza hifashishwa ibiboneka mu mirima yacu, bidasabye no kuyiboza. Ariko reka tubanze twumve abahinzi b'Maharashtra mu Buhinde batubwira inyungu zo gukora imborera wifashishije iminyorogoto. Mbere twari tumenyereye kugura imborera buri cyumweru kandi ntikumare kabiri. None twafashe umwanzuro wo gukora umurima w'igikoni tugafumbiza imborera y'iminyorogoto. Uwo muryango wanjye ufite ibyo kurya byiza byuzuye intungamubiri kandi bitarimo imiti. गांडूळ खताचा वापर झाल्यामुळे रासायनिक खताची ubu singitega umusaruro ku ifumbire mvaruganda. Ubwiza bw'urusenda na karoti byanjye bwariyongereye cyane kuko ubu nkoresha imborera y'iminyorogoto. Sarura byinshi nkaziga amafaranga nakabaye ntanga ku mvaruganda n'abakozi. Inyungu yariyongereye. Ushobora no gukoresha imborera y'iminyorogoto kuri soya, amashaza n'ibindi bihingwa. Kubera imborera iva ku minyorogoto, ubutaka burarumbuka kandi bumara igihe buhehereye. Iyo uhinze ibitunguru bigusaba kuvomera rimwe mu byumweru bitatu. Biroroha gusarura ibitunguru iyo ubutaka bworoshye. Reka noneho turebe ukuntu byoroshye gukora ikimoteri cy'imborera y'iminyorogoto. Koresha imifuka 8 yavuyemo imvaruganda kandi idatobotse. Yimese neza hanyuma yumuke. Noneho yikate. Huza imifuka 4 uyidoda ukoresheje urushinge n'urudodo rwaniro. Nirinda kudodesha indodo zikoze mu migwegwe kuko iyo zihuye n'amase gitose zihita zibora. Urudodo rwaniro nirwo ruramba. Fata ya mifuka inisigaye nayo uyiteranye. Iyi mifuka ikora indiba y'ikimoteri. Rambura wa mufuka ahantu haringaniye. Icyo gihe madukari yafashijwe n'abaturanyi. Buri muntu ahagara mu gice cya metero uvuye ku nguni y'indiba, noneho agahina umufuka. Doda aho wahiniye hose n'urudodo rwaniro ku buryo bikora isanduku ya metero 3 kuri 1 n'igice cya metero cy'ubuhagarike. Kora amadirishya 3 y'igice cya metero kuri buri ruhande hanyuma yafungisha tuyunguruzo. Amadirishya yinjiza umwuka mu mborera bigatuma iminyorogoto idapfa. Ushobora kandi gukoresha umufuka washizemo ifumbire udoze muri niro kugira ngo ukore akayunguruzo. Shaka ahantu haringaniye hafi y'igicucu cyangwa uharinganize. Byaba byiza hegereye amatungo, akaba ariho ukora ikimoteri cy'imborera iva ku minyorogoto. Itonde kuko ahantu hose ntabwo ari heza. Icyambere ntitugomba gukora ikimoteri cy'imborera munsi y'igiti cya nimu, tamarinde cyangwa baburi. Bikurura ibishorobwa kandi bigira intungagihingwa zo mu mborera. Iyi mborera irimo ibishorobwa yangiriza ibihingwa.
icya kabiri tugomba kwirinda ahantu hakunda kureka amazi. त्या ठिकाणी बेड उभे करण्यास टाळावे. cukura ubutaka kugira ngo bucurame, noneho ubone uko uvoma amazi ava mu mborera iva ku minyorogoto. Vanaho amabuye manini, pima ubunini bw'isanduku hanyuma hashyire ikimenyetso. Cukura imyobo mu nguni enye n'indi myobo ibiri kuri buri ruhande rurerure rw'isanduku. Shinga impambo z'ibiti zo gufata iyo sanduku. Rambura hasi umwenda woroshye cyangwa matera ishaje, ubundi urambureho shitingi hejuru. Mbere yo kwimura ikimoteri, tobora utwenge duto mu ndiba. Utwo twenge tuzafasha guhitisha amazi ava mu mborera. Zirika isanduku kuri za shitingi z'ibiti kugira ngo ibe ihamye neza ku butaka. Zirika n'ibindi biti hejuru kugira ngo bikomere cyane. Noneho ushobora gupakira ikimoteri. Banza ushyiremo amababi y'ibiti yumye n'ibindi bisigazwa bibora byo mu murima. Ringaniza. Noneho ongeramo amase atarimo amabuye n'indi myanda. Umaze kuyashyiramo, vanamo indi myanda idakenewe. Cukura umwobo ushyiremo indobo munsi y'ahantu uzajya ukusanyiriza amazi avuye mu mborera. Madukari akora ku buryo amazi ava mu mborera ahita ameneka mu ndobo. Ibyo abikora ashyira ubutaka mu mpande zombi munsi ya shitingi. गांडूळ पाणी जमा करताना मी लोखंडी किंवा इतर धातूच्या वस्तूचा वापर करत नाही. मी कारण ते वापर sinkoresha indobo y'icyuma nkusanya amazi avuye mu mborera kuko igira umugesi. Nkoresha indobo ya plastike nyabika. म्हणून मी ते गांडूळ पाणी प्लास्टिकच्या बकेटमध्ये साठवतो. Vomera amase ashaje mu kimoteri hanyuma wongeremo amase mashya avanze n'amazi. Noneho twikira ikimoteri n'imifuka y'igunira cyangwa imyenda ishaje. Vomera kabiri ku munsi. Mu gihe cy'imvura, vomera buri minsi ibiri. Mu minsi mike ya mbere, nyanyagiza amazi yaretse mu ndobo mu kimoteri kugira ngo bibore vuba. Twikira ikimoteri kuko iminyorogoto yororoka vuba mu mwijima, ndetse bituma ubutaka bugumana ubuhehere. Nyuma y'icyumweru, ibintu byose bimaze guhora, shaka iminyorogoto mu bahinzi bakora imborera y'iminyorogoto. Twara iminyorogoto mu gafuka k'umwenda, ushyiremo n'imborera nke kugira ngo idapfa.
shyiramo nibura ibiganza 4 by'iminyorogoto. Iyo ari myinshi nibyo byiza. Twikira iminyorogoto n'amagunira. Komeza uvomere 2 ku munsi. Amagunira nasaza uyasimbuza andi. Kusanya amazi ava mu mborera kuko ari ingenzi. गांडूळ पाणी प्लास्टिकच्या बकेटमध्ये साठवतो. mbika amazi avuye mu mborera mu gikoresho cya plastique n'ahantu hijimye kuko ashobora kuzana gazi igikoresho kikabyimba ntobura utwenge mu mupfundikizo. म्हणून मी त्या गॅसच्या सुईच्या आकाराचे होल पाडतो. Nyuma ushobora kuvanga y'amazi ava mu mborera n'amazi asanzwe ugacucira ku bihingwa kuko bifasha gukura neza. Muri ubu buryo ntabwo dukeneye gutera imiti yica udukoko. गांडूळ पाणी पिकाच्या फवारणीसाठी वापरल्याने iyo nkoresheje amazi ava mu mborera simba gikeneye kugura imiti yica udukoko kuko aratwica. गांडूळ पाणी बुरशीनाशक म्हणून सुद्धा काम करते. bituma ibihingwa bikomera kandi bikihanganira indwara. प्रतिकारक क्षमता icyo gihe ibihingwa bigira indabo nyinshi n'imbuto nyinshi. संख्या वाढते. Nyuma y'amezi 2 imborera y'iminyorogoto ibisa n'amababi y'icyayi ubwo iba yakoreshwa. Igihe bifata gukora imborera y'iminyorogoto giterwa n'ingano y'iminyorogoto ndetse n'ubwoko bw'ibisigazwa byakoreshejwe. Hagarika kuvomerera icyumweru mbere yo gukuramo imborera. Vanamo igice cyo hejuru n'intoki. Bizatuma iminyorogoto imanuka hasi. Buhoro buhoro kuramo n'ibindi bice bitewe nuko bigenda bibora. Bika imborera iva ku minyorogoto mu mifuka y'ifumbire ahantu hijimye. Dushobora gukomeza gukoresha icyo kimpoteri kugeza gishaje. Buri gihe uvanamo imborera uyitandukanya n'iminyorogoto ukayibuka ahantu hijimye kugira ngo uzongere uyikoreshe. माझ्या बेडमधून गांडूळाचं उत्पादन जास्त निघायला लागल्यामुळे ते मी इतर शेतकऱ्यांना विकायला लागलो आणि त्याच्यामुळे मला twabonye ubundi buryo butwinjiriza amafaranga ni ukugurisha iminyorogoto kuko yororoka vuba cyane. Biranshimisha cyane kubera ko nkoresha ibizigazwa byo mu murima kandi ngakoresha amafaranga make ku mborera. आणि त्यापासून मला गांडूळ खतही निघायला लागलं आणि गांडूळ विकून मला पैसे मिळायला लागले आणि त्यामुळे मी खुश आहे. Reka turebe mu ncamake uko bakora ikimpoteri cy'imborera y'iminyorogoto. Dukoresha imifuka y'ifumbire isukuye tukayifatanyisha indodo za niro dukora isanduku. Kora amadirishya afite utuyunguruzo mu mpande kugira ngo umwuka winjire. N'utwenge mu ndiba y'isanduku kugira ngo amazi y'imborera akamuke. Shaka ahantu heza haringaniye watereka isanduku y'imborera. Cukura ubutaka kugira ngo bucurame. Pima isanduku y'imborera. Shinga impambo z'ibiti cyangwa imigano mu nguni no hagati bizengurutse ikimpoteri. Rambura imyenda yoroheye ku butaka urenzeho shitingi. Zirika isanduku ku nkingi kugira ngo ikomere. Cukura umwobo hafi y'indiba ushyiremo indobo yo gukusanyirizamo amazi ava mu mborera.
sukamo ibice bitandukanye by'ibisigazwa bibora unavomere. Shyiramo iminyorogoto nyuma y'icyumweru. Twikiriza ikimotera amagunira unavomere ku gihe. Kora ku buryo imborera idahura n'izuba. Nyuma y'ibyumweru 6 uzaba ufite imborera nziza cyane. Ikimoteri cy'imborera gituma umuhinzi yishima ndetse gituma ubutaka n'ibihingwa bigira ubuzima bwiza.